Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر واجب على نعمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله اتقوا الله ربكم فإن الله جل ذكره أمركم بذلك حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني في الله، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه جل وعلا من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. Wasdeng sangli timan puji pa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Suci, Tuhan tagmilik sin kataan alam. Tuhan wajib pagsukuran sa wabing pagsukur ha mga nikmat yan ugara paipon inyad to wajib pagsukuran sin Muslim. Mga palanggungan ha agama Islam, bulugh Ramadan nikmatun kabira. In pagdatong sin bulan Ramadan, nikmat dakula ha mga bariman. Alaman balagahu, nikmat dakula ha mga sila piaabot sin Allah Subhanahu wa ta'ala pabulan yan. Inyari suway pagsukuran pa Tuhan, in piaabot ko sin Allah Subhanahu wa ta'ala
pabulan yan. Wa qama bihaqqihi sarta kia tunay in amin long ta kapatut hak sin Ramadan. Dahil mga hak sin Ramadan, kapatut sin Ramadan, suway hitunay sin bariman, amuna in pagtawat pa Allah subhanahu hadlaw kiamat, amuna in makasud siya palam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta dahil mga kapatut sin Ramadan, suway pindahon sin manusia in kahalan sin kabuhi niya. Mapindahin kahalan sin manusia habulan Ramadan. Bang sopaman niya yung kiaunan niya, haway pa yung bulan Ramadan, ba't magpakahinang siya maksiat? Suwayat to mapinda, maun papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari in bariman, in Muslim, di mapindahin kahalan niya sin bulan Ramadan. Wa minal ghaflati ila dhikrihi. Bang sopaman niya yung kaunan niya ligap. Hapag tumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, haway parimatungin bulan Ramadan, suway pagdatong simbulan Ramadan, kumusog siya manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway siya kumusog magdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway siya kumusog tumasbih, tumahlil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal bu'di anhu ilal inabati ilay. Banging kaunan niya malayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, haway pen bulan Ramadan, sumay habihayaon himinang siya parsawaban ikasuok niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyari in kapatut sin Ramadan habar iman, mapindahin kahalan, di manjari mamaid na sa bulan Ramadan, di tanyo hikatunay in kapatut niya. Murah-murahan mga palanggungan na agama Islam, bang mangkit tanyo ridjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq amuin mapindahin kahalan tanyo sin bulan yan. Allahumma aikidna minal ghaflah wa waffiqna littazawwudi minat taqwa. Ya Allah, pukawa kami dahil pagkaligap sarta taupiki kami ya Allah amuin hinang hikasuno sin pagmabuka namo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabihan mga palanggungan na agama Islam, ingatun sin kita niyo bunnato din pagpuasa ini dengan mga sa abdal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilamu anna as-sawma min afdalil ibadat wa ajallit ta'at. Iwan sa lago pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Napagkanyan sa abdal ibadat, sa lago pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyari manunjuki pa in kita niyo suwaytud maglugto magibadat, suwaytud kita niyo maglugto magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab in pagpuasa bukon sa kita niyo hindi aksin Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan sambilim mga umat nakauna dia akday sabsin Allah subhanahu wa ta'ala papagpuasahon. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Anna Allah katabahu ala jami'il umam wa faradahu alayhim. Hatinya liukissin Allah subhanahu wa ta'ala, wajibsin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan ummat. Sarta pia wajib kanila in pagpuasa
hapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu mga bariman wajib kanin magpuasa biasin ka wajib mga umat na kauna atin ya mga palanggungan na kama Islam di man jari pagmasukal sin kita ni pagpuasa sawab inyari bukon sa wajib umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun in umat na kauna pia wajib desab kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabi ang mga palanggungan na kama Islam dengan mga kalabyan sin pagpuasa sa bulan Ramadan panagnaan kalabyan sin pagpuasa sa bulan Ramadan panagnaan kalabyan sin pagpuasa wa min fadailis sawmi fi Ramadan annahu sababun limaghfiratid dhunub amoy rin panagnaan in pagpuasa sa bulan Ramadan mahinang siya sawab hikaampon sin pardusahan ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan sin manusia wa takfiris sayiat damikyan hikakiparat sin hinang kangian hangkan nasabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إيمانا بالله ورضا بفرضيته ورضا بفرضية الصوم واحتسابا لثوابه وأجره أي لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره. Lalu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isi-silongnya in namuasaha bulan Ramadan. Karena pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabang kau nagpuasa, suwain angan-angan sin pangataya mo pag-iman pa Tuhan. Di man jari in angan-angan sin pangatayan ta mamuasa kita sawab namuasa na sila. Atawa inangan-angan sin pangatayan ta mamuasa na kita sawab makasipog na sa ini kita rak manimbuka ayaw sahangkan kau magpuasa lamo dinireng ha mga syart hikatay ma sin pag-ibadat sin pagpuasa sinamok bariman suway in pagpuasa mo pag-iman pa Allah hikaruan niya syart wahtisaban nagaangan-angan kau hangad hulat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala intong bas habihat to kahalan sin pamuasa mo yan pun sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan mo na kauna sa mangkaw na muasa sawab na muasa na sila mangkaw na muasa sawab ikaw ra kumanimbuka paningud-singud sa jengkay mo wa ikaw na muasa kana sin pag-iman ibang pag-angan-angan sin pahala intay in maksud din di ampunon in pagpuasa di ampunon in pardusahan mo sa amoy atun shart suway ikaw na muasa kana sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-iman kaniya iban iangan mo in kaampunan yaangan-angan mo in pahala din Allah subhanahu wa ta'ala abihan kahalan ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan mo na kauna lam yakun karihan at nyabukon ka mabunsi hakapardo sin pagpuasa yan wala syakkan fi thawabihi damikyan way reisab kau nagsyak nagduarwa sin pahala yan ughara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pahala niya amoy long tatungbas sa adlaw kiyamat habihan kahalan fa inna Allah yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi habihatun kahalan sin pagpuasa sinabok bariman na tanto-tanto na sa madawat niyan kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pardusahan niya na kauna. Taib, hamulan Ramadan, aon din ha mga hinang din dihay ni sunnat. Way kaya sunnat harugayng bulan. Tupot daray di bulan ini. Inyari khas sadja. Special ha bulan Ramadan, di man jari hinangon habukon bulan Ramadan. Biyan asin sambahayang tarawih. Qiyamul Lail. Inyari
khas, special siya bulan Ramadan in sambahayang tarawih. Narindi hay ni angan untan nyo in tungbas niya ini. Sawab malago yung pahala niya. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isisinti mo na isin sambayang qiyam, amo na yung sambayang tarawih. Kana pag-iman, biasing condition na sabot takaina, pag-iman, iban nagaangan-angan sin pahala dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kaampunan sin pardosahan niya. Ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in dosa niya. Taib, hati niya in pagsambayang tarawih, suwayon ka ikhlas. Bukon hilabay langog. Ayaw. Wayron nakalamod din di heni, liya mo din in paglangog. Way, sa pag-iman, in pagtinog mo kanya yan, pag-iman pa Allah. In pagtinog mo kanya, pag-angan-angan mo sintungbas, iman ajar, pahala hadlaw kiyamat. Diyan nga sabihat to, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan mo. Naon na nga mga akta sin pagsambahayang tarawih. Aun kay banan magsambahayang bangso pa man niya magwitir na imam, gumawa na rin nga masjid di na magad. Nariyat to bukon siya marayaw. Sabi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'alaan, di siya maggawa. Sehingga imam humarap mon kaniya. Hatinya taluson tanyo. Na hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Isisim miyagad nagsambahayang tarawih ha imam. Way siya gimwa sehingga natalusin imam, himarap na imam kaniya. Sulaton kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya niya sin kaya pagsambahayang anin katibuusan sindom. Hati niya, malaggo yung pahala, si magad ka imam magtarawi, dahil hindi ko magwitir long mo sumambayang pa ko habay. Taluson tanin pagsambayang di masjid, sampai pawitir bang nagwitirin imam, malaingkan bang mawaya pa kita ziyada pagdatong pabay sumambayang man kita magbalik, ayaw sadya kita magsambayang magbalik witir. Lawit ran fil lail. Sawab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di manjari magsambayang witir makarwa halom sin ang karum. Mga palanggungan ng agama Islam, in miumuhot-muhot sin kita niyo inikatan kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayro miumuhot-muhot na tudugayang malengkan kaampunan sin Allah. Awan hadith sahih Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Insan bahayang 5 waktu. Hautan sin 5 waktu pa 5 waktu. Hautan sin Jumaat pa Jumaat. Hautan sin Ramadan pa Ramadan. Inyan kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan yan pun kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayon tanyo sawab. Naka-Ramadan kita nyo sin tahun 5 bay. Yabutan pa kita nyo pa Ramadan ini. Naka-Jumaat kita nyo sin tahun 5 bay. Yabutan pa kita nyo pa Jumaat ini. Nakasambayang kita 5 waktu kahapon. Insyaallah ta'ala hadlo ini sumambayang da kita nyo 5 waktu. Murah-murahan bangman kita nyo. Iyan pun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan ng agama Islam, in pagpuasa, inyari malago yung kalabyan niya. Hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith Quds, qala ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Wasiyamu junnah. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in shabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunal tudlong sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa junnah. Mahinang siya taming. Taming ding hapinar ka jahannam. Nabayang kaon lang siya nabuok nagpupuasa fala yarfuth. Di siya manjari mamissara mangi. Atawa mamissara among mahinang sabab ikasuok niya paasawa niya. Makabatal sin puasa niya. Inya tupi ang langat. Fala yarfuth wala yaskhab. Damik yan di manjari magtaas tingog magbungis. Pa in sabbahu ahadun aw qatalahu, bang aun hambuk kanya dumamagkalo ataw kaluhon siya, hipamong niya sadya in ako puasa. Ayaw ko imian long mo pabuka sadya ko rumini. Ayaw sa sandalan mo na to sampay pagkahaponan pagkaruman. Di ko manjari dumamagkalo. Sabi niya to tiagahan sin aga matain among magmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala hasalukay ikaw hasalukay ikaw na mumuasa. So ablong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya kullu amal ibni Adam lahu in tiap-tiap amal sin anak apo hi Adam kaniya yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha. In hambo uklong niya lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya makahangpo ila sab'imi'ati dha'fin sampai pa lipat makapitong gatos lipat. Qala Allah ta'ala illa as-sawma fa innahu li. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala arapon lungayin puasa, inyan kako, ako in magtungbas kaniya. Hati niya, wayron makahati, bang biya din lago sin tungbas sin pagpuasa. So, may tatusyo ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya tumong basa ini. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yada'u syahwatahu, wa ta'amahu min ajli. Binin niya long niya, tinggalan niya in syahwat niya. Iban sin pagkaon niya, karna ko. Naamunanin hinang secret mo, iban sin Allah. Way nakahati mang biya din lago sin pahala niya, tupot din Allah subhanahu wa ta'ala. Layat tali'o ahad, way makakita kan niya. Hangkan mga palanggungan ha agama Islam, suway natutod parayaw ng pagpuasa. Sawabin yan, kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala in amun long ta janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo patawron tanyo in kasabar sarta patawron tanyo in panghindu apa Allah subhanahu wa ta'ala pindahon tanyo in kahalan deng hamarayaw mohon palabin dayaw bang mangi gantian nasin marayaw bang kita ligap manumtum kita pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita malayo pa Allah subhanahu wa ta'ala lumawag kita sinikasuk na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in katansin amal ibadat inyan hikasuk na to pa Allah subhanahu wa ta'ala magmarayaw kita nyo papagkahi labay rin hapangagad haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wabtagi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala muhta in karayawan labay rin hamanga rijiki yan ugara kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pahala hadlaw kiamat iwan ayaw kalupahin parbahagian mo tinggali labay ring halal pagmarayaw ko pamano siya
biasin pagmarayaw kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan og haraan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki habulan Ramadan ipamahagi mo isa pakaiwanan sabi niyan hikalag mo sin pahala hikalag mo sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala fa innallaha amarakum bidzalik. Mga palanggungan ha kami Islam, magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan angan-angan untan niyo impagmabuka ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hika hasil na to sin kasannangan din dito di hadunya dagpakpadlaw akhirat. Mga palanggungan ha kami Islam, in bulan Ramadan, bulan hipagsasabar. In bulan Ramadan mataod ibtila din di suwitan nyo sabaran. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hituman da sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga bariman intutungbasan jukup. Yatungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsabar mo sin tutungbasan jukup-jukupan. Di mabista yung taod niya. Wairong makahati sin taod sin tungbas sin pagsabar mo. Uno naman in sabaran mo rin di biasa nasabot ta kaina. Magsabar ka rin ha minal lagwi war rapath. Sabaran mo in pagbisara wayag pataurong mo in pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika wa khairu amala. In pagtasbih, pagtahlil, pagtakbir, inyari labi mahal ka hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaran mo imbis na ramangi, sabaran mo in rapath, amin long ta hinang maksiat ikabatal sin puasa. Amo mahinang sawabi kasuok mo pa asawa mo inyan rapath sabalan mo yadto adlaw sin Ramadan sabtum tumun sin kita niyo biya na sinasabot ta kaina anna sawma junnah ay wiqaya. In pagpuasa inyan taming protection sin kita niyo mahinang protection sin manusia ahinang rapath ewan bisara mangi bang siya nagpupuasa hangkan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita hadits Jabir radhiyallahu anhu qala as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Bunal tudlong niya in pagpuasa yan mahinang taming sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hapinar ka jahannam. Nawayro niya angan-angan tanyo rukayng wat malengkan in lappasun kita nyo sin Allah hadlaw kiamat pasurun kita palom sin sulka lappasun kita ring hapinar ka jahannam. Amurarin maksud sin pagibadat way maksud dukayng impuasa ri piag bonus ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala inangon na to luto padlaw kiamat.
Sawab in katani ni hibinda. Waira makapinda hindi. Dayahan kau, miskin kau, sibudeng kahalan, wairon da makapin. Mangkau dayahan, pagbugto naman sin napas mo. Yato na wira sa katanin alta mo, wairon na kayo mo bisa na mukpilak. Bukon na to suko mo. Suko na simbuhi. Nahangkan, awanon mo paginawawaran mo, imaginang kau marayaw, hawak to kau buhi. Asyapot ta ayat ka, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pagparayaw ko pamano siya, biasin pagmarayaw kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di man jari mugat, habar iman, mugat kanyan dunya ring sin akhirat. Di man jari humal ka habar iman, in dunya ring akhirat. Di man jari lumawi in dunya habar iman ring akhirat. So binsuntuan tanyon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matampalin kisah dihilan na alta patawd siya na dayahan hibiin sa jen la ilaha illallah wayrun tema dihilan na kawas hinangon malik wayra tema adlaw akhirat hangkan law sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa punato di manusia piaruli nila na pialabi nila na in kamuhi ayan ang dunya wal akhiratu khairun wa abqa sa law sin Allah subhanahu wa ta'ala in akhirat amo na imbuhi kakkal salama-lama yung karayawan niya alam sin sulka labi marayaw deng sin kabuhi di dunya murah-murahan bangman topikan kita yung sin Allah subhanahu wa ta'ala papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala deng naman na pagsambayang papagpuasa papagtahajjud Allahumma takabbal minna siyam wal qiyam wa tilawatal Quran ya arhamar rahimin sallu ala nabiyikumul karim fa innallaha jalla dzikru amarakum bidzalik haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya arhamar rahimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril muwahhidin fi kulli makan ya arhamar rahimin Allahumma taqabbal minna as-siyama wal qiyam wa tilawatal Qur'an ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar